different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ruri Hilman di Dolan Murah. Dolannya orang murahan. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Kali ini saya berada di Curug Indah, Tegalrejo. Tepatnya di Desa Tegalrejo, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul. Tempat ini sebelumnya sudah jadi destinasi wisata yang murah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya mas motor mas, suaranya melebu mas. Rasa jadi. Seiring berjalannya waktu, tempat ini tuh jadi apa mas jenenge mas? Terbengkalai, tidak terawat. Jadi ada bangunan tempat parkir udah ada yang roboh dan kayak gitulah. Dan mitosnya di sini tuh sempat ada yang meninggal, bener nggak? Karena jatuh dari tebing, dari air terjunnya terpeleset dan jatuh seperti itu. Oke, kita lihat apakah masih ada airnya apa enggak. Kalau enggak kita pulang, oke mas? Oke. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. We'll stay out till morning and head out exploring, make up for moms that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue. I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. These Oke. skies have a different light, white noise that Kita udah sampai di pusat air terjunnya, cuman ternyata zong ini mas. Tuh, Zong, air terjunnya. ngicir-ngicir. Saya kemarau, nggak tahu kalau di sini tuh. Mas kamera nih ndungkluk mas. Sik benak iki sik. Ganjel watu ngarep lho.
bisa dilihat di atas di belakang kita air terjunnya itu keluar airnya cuma sedikit karena sungai-sungai di Gunung Kidul ini sungai-sungai periodik, jadi ketika kemarau dan sedikit hujan itu nggak ada airnya. Nah dikiranya Mas Prabu ini kemarin hujan nih Mas, Sempat hujan 1 minggu. hujan 1 minggu, tapi mungkin hujannya itu cuma di wilayah Ngawen, Ngawen, Semin dan sekitarnya. Jadi di Gedang Sari ini kayaknya di beberapa wilayah yang ada di Gedang Sari kayaknya belum hujan, jadi airnya tuh nggak ada. Jadi akhirnya kita mau Ke Luang Sampang. ke Luang Sampang, kita cek ke sana ada airnya enggak, tapi katanya tuh meskipun kemarau di sana ada airnya dan banyak orang yang jeguran ini bahasa Indonesianya apa? Ciblon. Ciblon. Ciblon di sana. Oke. Oh iya. Nanti kalau di Luang Sampang sungainya juga asat. Asat. Asat kering. Kering. Ya ngopi-ngopi aja. Ngopi. Tapi kayaknya itu ada airnya. Jadi keburu semakin sore dan takut kita ketinggalan sholat. Kita takut nggak sholat ya, kita nggak duhur. Ini kan waktu duhur ini. Luhur kita harus Taat dulu. Nah, kita harus tetap taat beragama. Ya, betul. Iya. Oke, terima kasih. Tapi jangan di post dulu. buka, tetap di pos ini Mas. Maksudnya jangan dimatikan dulu, nanti ini aku gabung sama yang kita ke Luang Sampang. Jadi biar paling enggak ada 10 menit gitulah. Padahal ya orang SC nih Mas. Pengen kurang nih, kurang. Pokoknya jangan lupa like, comment dan subscribe. Tetap di Dolan Murah, dolannya orang murahan. Subscribe di sini. Nih di sini ya boleh. Kalau mau kelanjutan videonya di sini. Transisi YouTuber Mas. Iya. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ooh, ooh. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Hold on to my embrace. Jadi kita sudah sampai di jenenge apa, Prof? Iki jenenge apa? Luang Sampang. Kita sudah sampai di Luang Sampang dan ternyata sungainya juga kering dan airnya nggak ada juga. Ada cuman iya yo keruh berlumut. Jadi kalau nanti ada di gambar, jadi berlumut dan banyak sampah daun. Jadi kecewa. Jadi kalau ke tempat-tempat air atau air terjun di Gunung Kidul itu jangan musim kemarau. Jadi kalau udah musim penghujan dan kalau bisa pagi. Jadi kalau musim hujan kan sore biasanya hujan. Nanti takutnya banjir. Jadi usahakan pagi hari ketika musim hujan. Nah, maka dari itu kita tadi ke mana Mas? Kita ke Curug Indah Tegalrejo nggak ada air, ke Luang Sampang nggak ada air, kita mau ke Rawa Jombor. Rawa Jombor itu pasti ada airnya. Di sana tuh ada kuliner warung apung, kuliner warung apung dan view-nya bagus lah kalau sore hari. Kita ke sana pasti insya Allah bagus. Oke. Closing YouTuber. Out exploring, make up for moms that we've missed. 'Cause your lips are calling and
It's been so hard. You know I wanted to stay, caught us off guard. There was no other way. Apa ini? Oh, baru. To say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Dan akhirnya kita sampai di apa ini? Rowo Jombor. Jadi di sini tuh ada kayak tambak apa ya mas? Rawa. Banyak Maksudnya tambaknya. banyak rawa yang difungsikan untuk tambak ikan sama bendungan ya mas. Jadi letaknya tuh di Bayat. Jimbung. Nanti Jimbung. Jimbung Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Jadi selain buat apa ya? Selain buat apa sini? Tambah eno Selain buat ternak ikan, ini juga pengiran. ada beberapa spot buat nongki ngecil, nongkrong. Dan banyak cewek-cewek juga di sini. Terus di sebelah sana itu ada kayak destinasi baru, cuman kayaknya belum buka ya mas. Kono kayak warung apung. Oh ada. Cerita ini warung apung. Seberang sana. Atasnya itu Bukit Sidoguro. Apa Sidoguro? Oh ada Bukit Sidoguro atau apa. Terus ada kuliner apungnya juga. Kayak sing Bukit baratnya kayak namanya Bukit Pantrum. Apa? Patrum. Bukit Pantrum. Es pokoknya kuwi jadi Belakangnya Gunung Merapi. karena kita waktunya nggak cukup ya, karena saya mau ke Jogja padahal sih pokoknya karena kita kalau ke sana kayaknya nggak murah, jadinya kita sampai di sini aja. Yang penting karena kita udah tadi ke Curug Tegalrejo, terus ke Luweng Sampang. motor alay lewat, kita ke Luweng Sampang dan nggak ada airnya. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke tempat yang ada airnya, yang jelas ada airnya. Sampai di sini aja, terus udahlah sampai di situ. Tapi tetap ora iso ciblon. Tapi tetap nggak bisa renang kita, tapi tetap nggak bisa ciblon. Percuma nih gawa kolor. Oke, terima kasih udah ikut jalan-jalan kita sore ini. Sorry banyak motor-motor alay ya knalpotnya. Biar lewat dulu. Nah, kita di sini tadi pesen somai penyet sama es teh. Kita nunggu somai penyetnya sambil nunggu. Pakai masker. Sambil nunggu jangan di skip dulu, nanti videonya kita review makanannya sekalian. Oke. Make up for moms that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. It's been so hard. You know I wanted to stay, got so God. Dan ini somai cocolnya. Katanya murah, nggak tahu harganya berapa, nanti kita tanya. Tapi kelihatannya murah. Jadi ini harganya tuh 5.000 aja, goceng 5.000. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming. Terima kasih udah ikut jalan-jalan kita pada kali ini. Terima kasih udah ikut jalan-jalan kita kali ini. Sempat kecewa di beberapa air terjun seperti Tegalrejo dan Luweng Sewu, Luweng Sampang, tapi sedikit terobati ya di Rowo Jombor. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, ditonton sampai habis, terus di like dan di komen. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To
say I'm coming home to you. I'm coming home to you.